Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna Allah Ta'ala ia angkai yalik kesempatan untuk pasilinar ngi bakasiwinge lori Allah Ta'ala naya kia hakikat naya sange bakasiwing sitongan lokui atah cuma yaru ya sange ibadah nareko melo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile maka dah tungka pakaswian angkena surok Allah Ta'ala lori atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Tapi situnganna angka ilolong rilalanna atutungan linota. Magai iro Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna. Naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang. Narima kona naro iya ro pakaswiengi na paturungi pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situnganna angkay manjaji di lalang sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona. Nayakia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pakaswiengi na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban. Padai makadaya rupa surongi angkai mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang gai makada papan rasa-rasa istilahnya ko tomelo male bahasa kasaran ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tau pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk nasampajange. Eme kata makada we nasosoje tu jama kalima sampaja perlu we. Je kotannya tahu
maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakaswiyang na sorongnya po Allah Ta'ala ang kapasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ya ko makanja itapak na tayo iya metodo kedongi. Nangiyaro ya sangnya tepak deno ko salangange ilalan na nonroy. Betongan na ya ko makadaki salang. Belum tentu tahu matepak. Iya ro tahu matepak ang kamu pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sangi asal langang 5 syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kuini tahu ya tu salang. Yana tu ampai syaratna salangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasalang kapere 50 tahun na melo tama salang. Ia mitu kewajiban tetap ia tu isuruh masahada. Dia langsung sempajang sahada jolo. Nasaba ia ro sahada pengakuan. Ia ro sampajange tama ni pangkaukan. Oke. Jadi angka tu tahu nangga na salang tapi dia na sampajang. Iya na mancaji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makadah. Iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere. Sisa piu pakolingan. Jadi ya ko angka tahu nasang ya lena salang pura masahada. Tapi dena sampajang. Alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji. Berarti ternyata perintah puang. Iya na royasang kapere. Magina kapere. Nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange. Tapi nareko angka salang. Na dena sampajang. Nasaba makutumi. Si salah nyo na iya. Iya pamulangin de mematona enggak iwaji. Tapi iya nak kedua na enggak mau waji. Makututomiha. Nasa nalai repah. Kaya betul na madari makoro. Makadai tahu pandrita papikir jolo. Ia nangka tahu dena sampajang nangga mui sampajange waji makututomiha pase iya tu. Ia sange to pase orang pasik salam madosa lopo. Ternyata kapere iya. Terbedakan ya, ternyata kapere to pase mi. Ia sange to pase salam madosa lopo. Agak alasan nah apa angka jio ko hadesa makada ia bedakan kapere si bahasa lengi sampajang kan ko al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajang mi betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina ya nang katau dia na sampaja kapere ha pura na bahas tau pandrita ini yaro. Dalili maturo nak katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada ia ko angka tau dena sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti mas sahada pe mangi tanawanawai gare. Jadi ya ko angka tahu dena sampajang, na yero tahu dena sampajang ka makutumi. Are ka marepai, natako dena jama. Ya ko dena jama sampajang eta pemakadaki kapere ya tahu berarti ya tu tahu na melo mas sampajang mesti masahada iyolo. Apa kapere ini? Tapi angka tahu pandrita maka tahu pase mi berarti aku tahu pase isuro mi toba na pemasampajang. Ini negara nawa-nawai bi. Aja najo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara. Ya kung kabali bolata taruntu na dia na sampajan. Miki makada kapere ro. Tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to. Dia na sampajang. Maka koto makada na kapere. Na iya ko kapere tu dia na kan dia tu na sigaro si basal langange. Iya ko mate.
Inateto tu nabi te pasida pe kapere si bawa salang epeko ni. Iya na nampai dia na magampang ipodate kapere kung kataw dia na sampajan. Makada pe maknana ya ron nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajami berarti ko dia na jami kapere angka ko dalelewe makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Ya ko musukuruki la in syakartum karena kalima aku capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro. Jadi ternyata namanya tu tahu seke pak kapere to. Apa maka de wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ia sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya robo eng kapakodi na ya naro tutu jadi ya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampayange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak. Ya naro nampai dena to barani tafsirkan ya korange tafsirkan ya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalele. Ya pumega makokoy hak desa mina baca na dena kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manang kapere manang. Yan namanya makokoy tapi dito gago ko rapang. Mudah sekali. Jadi upah lempuran jadi ya kau enggak tahu maka dah jadi upah pahang ke joe maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa angkata lobo tinggi malah be pada patamu kiawana jilbak na kapere itu ya tuh apa na tutu ibe pa na dia na pita kan kaper itu sih na ko bahasa sederhana na itu sini na nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dia na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi na ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan iya ya tapi ya mi rode nu le tarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh ya rode nu le tarimai makiro jadi upapahangi ki jolo aja tu magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tu iya tu makada kapere dia na sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa ko ramalangi na dia na kana sampaja maya gai runtuk woi galak pa mapuasa tapi dia na kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoi na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalo mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itu rajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga memang mui waji na makutumi maka mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tu nang kayasang sola apa sana sempajang patola kiasa sempajang patola qada laba ni watuna subuh misalnya begini dia tu masa sempajang subuh asara letu dia asara dia betul masa sempajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin ne jam na surong agama aja mu palobangi tapi ternyata waktu na yung jamai aja tataja ngi maka dah subuh pasiu jame pak subuh pura labaran kopi subuh tolai aku mati jadi maka dah itu bandrita bapike ina ia mu ngerangi sampajange atau mu tungka mu salai kama do salo poko tolai bi peko carana tolai sampajak ko ya koloro mo sampaja subuh ko lapor imah kada kabaan kesa kadaan tanewet tunah itu aja tak ada adaan apa makanya itu malaikat ekon raja asubu naloro nih
Kayak gitu dah. Jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala. Wakatai masam paja subuh don raka mengoloko baitullah etaniana wattunna karena pong Allah taala. Toh? Iya narota jamai di biasa rodeta sampaja. Angka na tu pendapat maka siaga ikan na sampaja demu jamai tolai manang. Man rasa niya. Apa mulai kalolo de na sampaja ka manapo na apa mas sampaja. 30 ito de na sampaja tolai ni 30 tahun. Engkaro ite pendapat atau pandite kapiki na niya to. Apa de na mungkin de ta berbeda pendapat aku pikir Pak Kenri meloloh na puang Allah taala maka dah walizalika halakahum maka memang tekuri pancaji de musik dipaham. Ini melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku uleh tapi de na yero wakilori. Jadi enang katau makilori ko masigi maka da cidi siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu tuh ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada sele na pikirannya ina tuh nakara guru tak kalisi dendre ya ko makara kana sang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso merona de nandre itu pada de na pada ko makara ka iya de pawandre ka makara maliwasang istase ro de panandre maka dia rasa amas somnya tu nanti penandre jadi tanda dua di pendapat dan apa cik di pau jadi mak pagewan itu teh ko maka dah ke kana cocok tanai bitau maka dah maka memang ide muandre maka dia matu jadi si dia tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandre teh nareku mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat dia na pasalai maka dah oh makui ro bate na pahangi nak guru mana ya tu tahu namanya na pahat tay pak dia tu nama gala apa salah apa ni sing kadong kato makwa yo poko cik di mina pahat wah rajaewa patu itu mak itu nang katau tu tasiru paminak guri marajaewa pada mi kota na pa cik di otonola ya na oto apaan sa minola na sa majaman nya tuliangnya pa di panang kanolay jadi makot itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama tay pak makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta jipatahu dingal marung maka dia kong katau matarra la da oko agama ta jamu arua tau malam man itu ko purai magay apa kon ma guru mo materu magay nasaba aja na to mabela boting parue lagi ko sila lo na boting po to si gandeng pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolan mo motor lo ko pasay malipelo pa mi masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitangi itu itu yan ang oto baru po tapade je mo me milo ko tapay bawah sisan nagan na siula imon romani say makara ibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de nang kataw mak guru agama tapade betungan na jamo tanu makadoy magan tu taliwaliwa tapar pasalaman tawe o sa mga na tu jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro para lipodan maka da iya kung pak guru na guru mo aja mo kada iya mi bacoco podangi maka da iya di pakewe iya kong kapandapat lia muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka da iya tuliangi salamanang iya mi bacoco mapagewan itu ta ina tunang kamasigi ang ka Korea Selatan Korea Utara di na Sigaru pada salagi pada majen itu jadi tapi dia itu kagok ko Dikaga. Jadi iya mi panlingo palempurang nih. Kemudian iya ro ibadai maka da kaona sininna ibadai ang kamanang ake gunana lori atah. Kamanang. Iya ko oto to mala dasar jo pote. Iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer untuk laiwi. Iya ko mo palari pakoy iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi si ko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko ile pamanasa jolo namuwi te di okko gamay makotoro pak aja ji na tetap potopole boleh langsung tama di paje na makanja tatunan tapasoli ya tahu make itu pada ko mapamarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na to na dupa-dupa tahu
Tapi dia tahu nama dingitangi rumah kada lalat tani polangi tadi angka kama tahu de pernah tatek dua mu pinotok nama tahaju masih kiri mater si sambu meman niatin na si bapuangi malala pole bolane arega motor de na petu masih kiri tama masih de pernah be na tama ko masih na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilansu pa menika tak bere ede na salah tahu make cocok nih apa si sambu meman ni napa kata bere yo pukumi kay curita na capu taluk batang tulima HP na kada Allahu Akbar